Mamit YMA in F.I.R thlut Mamit sub headquarter YMA chuan an district home chunga Mamit bial dampa bial independent candidate Lalramdinngheti in telkom Lalramdinngheti laka nimin nikhat thlasom pakhat khan Mamit police station a F.I.R an thlut Mamit sub headquarter YMA chuan F.I.R an thelua tunaya video viral Lalramdinngheti a campaign na chi le chin kara in melmang na tlen thei thudik lo heng Mizoten brute musit le noi chetaka ngai theitura asoite brute hi mizote chelo atana pathian pek anga mizo history zia ani thu asoite le brute hi mizoram lom satu ni anga asoite chu thodik lohul holani thuan tarlang Lalramdinngheti thsoi chu an ngai thutak hle ti tarlangin Mamit sub headquarter YMA chuan he thil hi chile chin kara boina len jok thlen thei ani avangin asoitu hi Minjon chho saktur le atulanga ma minlak sakturin kan ngena che ante ke point o manglo ko ti vereng ani kha thilaron post aron viral chem nu khanin vote dulu to ka wanga mizote a chezonga chanchin ahan sai ka chu thil o manglo le thil za thlak namin pum khan na ti che thei tu anin ka ria heti hian ngai koi thei bok vote du awangin mani nam mizo nam pui nge phatsana bru vote du awanga mani nam sai che tu a kangai LPS profile ta hianin diglo taka chak anam fo maya indu sak big na atel ni hialin kangai thin LPS profile thi kumsang ni peret nge kumsang ni poku bor vela tangkha an bo sei chhotan nin ka ria tangkhal lian jet chu he LPS profile thi an lo bot sei ve to ni kumtin do thoti la kan soi sualangem o chu ka hrelawa diglo tak le fer lo taka chak anam fo maya tuna karon soitum tak phei chu kan khopa hel roi thlong ani le ngala ani phei hi chu LPS profile ta hianin voi kha chau mai ni lo voi li voi nga vel in lan to quarter final helte po thleng to bok commentator te comment dan le mi puite clear dan atang rungot poin chaktura chengsa nin ka ria just le LPS profile thianin mi mala indu sakna an nei bi kem ni ti hial awlani hen me cha po hianin la roi thlonga zanlon pa chuanin anek chok nem zoka anek chok nem zok ni mai lawin anek phanem zok bokani just te hian an mulo nge nia an mulo der zo la roi thlonga zanlon hi fakchok ngai lawa experience nei le boxer thiam takania atum pui pa ni na te khin ka chuanin an level in san le len ka ria he post koron sem na chan tak pakhat chu a fair lo em wangani kan khopa ni awanga ron fakle ron soi moi tum chem kan nilawa dik lo le fair lo hi chu phaulan a thain ka ria koron phaulang mai ni thileng ki ma hianin thingthang lam mi ain khopui mi hi andu sakta em ni tina zona om hialani ke chau fair lo ti kan nilawa amuna en ngei te point fair lo an ti hle ni amuna en te le comment thang khathian en nila amuna en te pon mak kan ti kan soi sap sap lum mai kabu khum hiya kha a boxer ka tran lo ma se a fair lo em awanga bu kane kongro ero asulem lo ke poka mudan chia silar roi tlonga cher lun jok khian anek fu manglo chunga an chak tir kha chu a fair vak lo ani kanin chunga en zong zongin lar roi tlonga zanlon pa kha a chak sa kan lo te veka profile just te hi an fair lo do chu ani ngatinge thil hi dik tak hian an ti theimi lo le Christian Roma hian kaini point zanon thlangwal hi chakjok tura kan ngaya ting anga in nek fair lo le to ki chu thlengnon to lo se adom khopang an chaktir jok hi sete boxing academy a training ani em ka hrelawa alo ni hlo ni chuan in nek ma point chakna chan sa nei ngal hei hi chu ti sol om do ni na lang just te hian han en non emo han en thale se awa thaem TV a hian a chiang sia a hmuna hian an hmu chen pokaring lo thuchungin an jasania ka seive mai mai khati jong khani le phot se video deng ka mule thodon nia ka channel tem lo subscribe pa milo share sak thina wanglom thuko sia milo en saka milo subscribe pa milo share sak zel turun kor som boka che kalome